Aljoša Živek in gospod Miran Štern. Delegat. Delegat Štern Miran. Predstavimo ekipo rokometnega kluba Trimo Trebnje. Številka 4, Tobias Cvetko. Številka 6, Miloš Đurđević. Številka 7, Luka Bojančić. Številka 8, Žan Grojzdek. Številka 9, Miga Vujčekajić. Številka 13, Rok Skol. Številka 14, Matic Kota. Številka 15, Koren Petko Simošek. Številka 23, Uroš Udović. Številka 24, Klemen Sašer. Številka 29, Rok Željko. Številka 34, Valentin Blakar. Številka 41, Teš Flandor. Številka 44, Istok Mikec. Številka 94, Ur Hrana. Prima številka 97, Žiga Urbić. Vodomoštva Marko Tomić, pomoćnik trenerja Marko Mežnarić, trener pa Roman Šavrik.
wydarzenie piękne. Postawa Domaci, Łosić, Kreus, Kolejka, Hartman, Szol, Cwytko i Paulaki Wójcz. Sylwetruka za Kostek. Vrati pa Nebojša Vojić. Gremo za rad Nebojša. Miloš Đurđević. Prekršaj za rumeni karton. Prijaznik Ervin številko 6, Miloš Đurđević. Naši dobro nabijemo ih Marko Koguja Kološka. Rumeni karton. Pri domaći Galiliju Matej Hartman.
Zatrudne dosegli 24 Klement Sašek, Roman Katon, Papi Domačih, Šan Šor. Luka Koračević, 4 godine. Realiza 49. Grana. Gremo vas podvoja. Hartman.
Sasha.
Szałwi obrona Wojcia. Michał Murczyhajć, Ludmora Farmatiova, Czerwenia Urusza Szewca.
Marcos Francoes. Minuta pora rozdziału Romana Szałcia.
U zaključku prvega polčasa je Saše končanje prvi polčas. Začetek drugega polčasa, domači v napadu do 12. gol. Gremo se na malce gola, gremo Koroška Malarija. Dobry Miloš Đurđević, 18. završetak za Trebnje. Za našega borca Jurija Švarca. Obrava, Golica, Super Pini, Josiu!
Saše. Naši navladaju na 16. veke. Ligi Papelića budu dovoljavamo Jakoba Pečetija.
Za 2 minuty kazni za dotočenja igralca številko 6 Miloša Đurđevića. Sedaj imamo mi igralca več in napad. Sedaj čutimo, da imamo priložnost. Naša medalja, Lijelo Visa, minuta 2 minuti kazni za dostočenja igralca številko 4 Matica Kotarja. 2 igralca več, 3 gole zaostanka, Gremo Koroška. Minuta 2 razvijala dotočenja trenerja, naši dobroviđani.
Minuta pana Forostusza, Sierca. Oj, Majko, ostatniego do końca. Mi pani mamo priložila za iznenađenje.
Lesson.